Zamisli na trenutak da sat otkucava. 3 sekunde. To je sve što imaš da me ubediš da ne scrolluješ dalje. 3 sekunde da tvoj prst zastane. Da tvoje oči zablistaju i da kažeš sebi: ovo moram da čujem do kraja. Upravo sada, 5. juna 2026. godine, zidovi tame padaju i počinje nešto što će ti promeniti odnos prema veri. Jer za samo 3 dana, u ponedeljak 8. juna, zemljom Srbijom proći će tih, ali strašno strog dah. Zove se Petrovski post. Ali nemoj da te zavara ime. Iza njega stoji jedan običaj koji je toliko krut, toliko strog, toliko nedopustiv da crkva kaže: ne valja ga kršiti. Iako si mislio da je božićni post težak, čekaj da vidiš ovo. Sličan je, kažu, ali blaži. Samo na prvi pogled. Jer prava tajna leži u jednom slovu: voda. Petrovski post, zvanično nazvani apostolski post, počinje u ponedeljak 8. juna 2026. godine i trajaće sve do Petrovdana, velikog praznika posvećenog svetim apostolima Petru i Pavlu. To nije fiksni datum svake godine, naprotiv. Njegovo otvaranje je pokretno jer zavisi isključivo od dana Vaskrsa. Prvi ponedeljak nakon duhovske nedelje, to je pravilo. Duhovi se slave 50 dana posle Vaskrsa, a onda prvog ponedeljka iza njih. Tišina pada. I zato je početak Petrovskog posta uvek igri, dok je kraj čvrst kao kamen, 12. jul bez izuzetka. Tako apostolski post može da traje najkraće 1 sedmicu i 1 dan. Ako je Vaskrs kasnio ili čak najduže 6 punih sedmica, ako se kalendar tako poklopi. Šta znači? Svake godine drugačiji izazov. Porede ga sa božićnim postom, sa tim što je Petrovski, kako piše u starim crkvenim običajima, nešto blaži. Ali oprez, blaži ne znači lagan. U toku ovog posta pravila su jasna i oštra. Ponedeljak, sreda i petak poste se na vodi. To je strogi režim. Bez ulja, bez kapi masnoće, samo hrana koja je skuvana ili sveža, ali bez ikakvog dodatka. Utorak i četvrtak su dani kada se posti na ulju, što znači da biljno ulje, suncokretovo, maslinovo, bilo koje, postaje dozvoljeno, ali uz njega i vino. I tu dolazimo do subote i nedelje. Oni su najradosniji dani u okviru posta, jer se tada jede riba. Subotom i nedeljom dozvoljeno ulje, vino i riba. Međutim, nikako se ne jedu meso, beli mrs, jaja, ni bilo kakvi mlečni proizvodi. To su apsolutne zabrane koje traju od prvog dana do posljednjeg. Ali evo gde postaje zanimljivo. Postoji jedan dan uoči samog Petrovdana koji se strogo posti. Ako Petrovdan pada utorak, onda u ponedeljak uveče vernici pritežu pravila do krajnjih granica. Iznimka nastupa jedino ako dan uoči Petrovdana padne u subotu ili nedelju. Tada je dozvoljena upotreba ulja. Crkva je mudra pa pravi ove zaokrete. Još jedan veliki izuzetak, rođenje svetog Jovana Krstitelja. Taj dan, ma na koji dan nedelje da padne, pa čak i ako je sreda ili petak, dani strogo na vodi, vernicima se dopušta da jedu ribu. To je poseban blagoslov. A šta ako baš sam Petrovdan padne u sredu ili petak? Tada, iako su to bili dani strogog posta, pravilo se menja. Ne mrsimo, ali jedimo ribu, vino i ulje. Znači, Petrovdan ukida strogi režim na vodi, ali meso i dalje ne dolazi u obzir. Sada dolazimo do dubljeg sloja. Svaka pobožna duša zna da svrha posta nije samo biološka. Kako kažu pravila vere, cilj se ne postiže samo uzdržavanjem od mrsne hrane. Post je tu da preseče i loše misli, pokvarene reči i ružna dela. Zato je Petrovski post duhovna priprema. A kada govorimo o detaljima, crkveni tipik, odnosno pravilo bogosluženja, poznaje dodatne nijanse. Ako u toku ovog posta u ponedeljak, utorak ili četvrtak padne sveti sa velikim slavoslovljem, tada je dozvoljen post na ribi. To znači da veliki praznici ove dane podižu stepen dozvole.
Ako pak takav praznik padne u srijedu ili petak, dozvoljen je post na ulju. To znači da se sa stroge vode prelazi na blažu varijantu sa uljem. I postoji još viši nivo. Ako u sredu ili petak padne praznik, svetitelja sa bdenjem, ili pak sveti čiji je hram, odnosno hramska slava, tada su dozvoljeni i ulje i vino i riba. To pokazuje koliko je post hijerarhijski. Praznik može da probije post. Istorijski gledano ovaj post ustanovljen je na osnovu uspomena na apostola. Nakon silaska Svetog Duha, a pre nego što su krenuli da pripovedaju sveto evanđelje po celom svetu, apostoli su postili. To je uzor, to je koren. Petar i Pavle, vrhovni apostoli, tim postom su se pripremali za najveću misiju. Zato ovaj post nosi njihova imena. I zato nije slučajno što se u narodu i dan danas osjeća ta težina. Petrovdan se smatra kalendarskom granicom u godini. Posle njega priroda polako okreće ka jeseni. Danci postaju kraći, jutra svežija. To je tačka preloma. U nekim krajevima Srbije narod kaže: do Petrovdana leto, posle Petrovdana zima se pita. Ima u tome istine. Običaji su i dalje živi. Jedan od najupečatljivih jeste paljenje lila. Šta su lile? Prave se od mlade kore divlje trešnje ili breze. To nije običan običaj. Lile simbolišu vremena progona hrišćana. U prvim vekovima mučenici su vezivani za drvene stubove, natapani smolom i paljeni. Njihova tela gorela su kao buktinje i osvetljavala su trgove. Danas se ta vatra simbolično pali, podsjećajući nas na cenu vere. Lile su tu živi plamenovi koji noću pred Petrovdan gore po selima i gradovima. Zato ne čudi što je Petrovski post pun strogosti. On nas vodi ka toj granici. Ako razmišljamo o potencijalnim razlozima zašto je baš ovaj post postavljen na ovakav način, sa pomerljivim početkom i fiksnim krajem, spekuliše se da je to povezano sa darom Svetog Duha. Duhovi su rođenje crkve, a apostoli odmah nakon toga poste da bi očistili svoje srce, zato post traje do njihovog praznika. Druga spekulacija je agrarna. Leto je u punom jeku, prvi plodovi stižu i narod se uzdržavanjem priprema za žetvu. Post kao mera samodiscipline. Ostavi komentar. Koji dan ti najteže pada da postiš na vodi ili da izdržiš bez mesa celu nedelju? Lajkuj ako podržavaš oni koji poste i podeli ovaj video nekom ko misli da je post samo gladovanje, jer nije. Post je rat protiv sopstvenih navika i počinje samo za 3 dana. Spremi se.